Amen. Lola taruh gitu turun tanah mata ini. Balik. Untuk turun itu tangan ini Nakashi. Ibi na bunno Ikono ani wala tambo kono kuniki na namatay ni iting kuspi. Genesis. Betul. Genesis. Ini Genesis. Genesis ini wala dava. 3:15. Wasi dava 3:15. 3:15. Genesis 3:15. Kembali na first gospel. Kuni cuma kaya na Genesis 3:15. Ndo bata kedi na kena ko? Yeah. Orang ibu cuma kusai. Selesai. Ndo bata kena. Nih, maka tolong ndo na lutu mika gitu. Bina bunmu ya cikin na first gospel. Ani boleh tahu. Ang numero Genesis 3:15. Awalem. Karo. Turun tanos. Bina bunmu yang kunikin na mata ini profesai. Ani boleh tahu. Genesis 3:15. Ndo batikin. Yeah. Ndo batikin. Yeah. So wano tinggal mai. Belakang. Orang terusai. Domya. Mata ini profesai. Mata ini kospeli. Terus ando mata kina ni. Bakit tinggal muna kena wasi tulu tinggal tim kayo. Mata ini profesai. Sada bud talmea sa satu mintal mea. Bakit tinggal muna kena wasi tulu tinggal na tim kalima. Balik yung do katigina kena ba? Bermano? Sama andunya cumai. Kembali tu sandu katigina. Naka, tu sandu katigina Kembali. Usaran yung bukod ako. Bukod na. Nalis talo yung kina. Kembali. Genesis 3:15. Ako ay na first gospel. Ako ay na first na patang ako. Okay, first gospel, first prophecy. Torangan doon na luto ka bito sa Romay. Ano tugon na batang ako biba nakapatang. Kembali. Namatay ni Kosipeli. Ako ay elava. Ko ay prophetic gospel. Terus ando bata ni ndo ngana tini bola tambo ndre ciruro mikin nada. Prophecy kina kosi gospel. Okay, ito na wanta ka na rule of interpretation ko chiko na Isaiah na kina wasi basa buka ono na tikina viwa kina tikina tin. Rento wanta kaya? Do ngol man kina bata tolong do ngol tambo. Doriba. Isaiah na kina wasi basa buka ono. Ena tikine viwa na bunong bitu kina tikine viwa. Beta turi do visar ngai tukuna. Goen dua wala nga natikina. Elle mo na biting mo ka buto na rin mo alikina. Dua man tangango. Obi kata mo birta kain. Isaiah wasa nga buka ono ena tikine viwa watikina tikina ting. Kasalo rin kina baka viti kere me wilig me bando mo libsar. Ruatol. Jauh bagaimana numa nak kau eliu. Yo. Sayau kuna kelo. Saya ngata indua. Sayau nak kelo. Saya indua kira usah toto batakaya. Kau sa ndau tukuna ni kene batau tu ti meni kene batu. Ako mo ja. Tubulo kalo ndo na numa. Sakila chuko ni ndo na ndo na ngule. Ngule daba. Ndo na numa na daba. The former things of old. Nabi kada ba?
Beka makawa. Hindi emphasize ko ya. Oyaw nakalo. Oyaw nakalo. Dona doubling kya. Nabuto ko kya baka. Ruwa kya mambalen bimbi banikilaw ko ya nangwila tabi nga baka na singatambo. Dona numa na singi baka tete mundo baka tambua. Kaya balen do na kango ay tigutal sing na statement go ay nando na numa. Manikilaw ko ay nando nangwila. Nangwila tabi. Lutin kabitu wasung ko bide. Bi Israeli kaya balen lutin kabitu. Lesu mo nomay kati na kalon do na numa. Tulo ko aundo baka takila na kaya na daba. Na kaya na iba ka tao ti may na kaya na i. Mani kaya na iba ka tingin. Jembal kaya katuban takan na mana na niya ano nam to sa nalilango. Ni matay ni Kospeli kini matay ni Profesai ndo chunga kaya tingin wala. Do chunga kaya tingin wala. Male pasorin reda ni na kaya na tini tanga ena daba tanga kwa. Prophetic gospel. And a prophetic gospel. Sakila na teboro ni so na kinda vani na prophetic gospel tanga. Sangisanga na teboro me daba. Tawa siya. Sa siya nga ningon ni daba ko. Sa siya nga ningon ni prophesy. Ngo sa daba nga. Sa chisu. Pero tun juga sa kosi peli. Wala may sambo experience ta ka? Misan dua present juga ini sabi kata ko misala ba? Bisa tahu siya? Yang bali sa kilabin na kasartungan na. Kilabin na kasartungan na teboro. Misor na reza raw na rule of interpretation wala kinabangan ka tingin mo tambo. Ni nakalo ebi bana numi tiki bikin to nyo ko na bagtagla na kani tinti ni may bene kani tiki tiki. Wala ni baka tiki. Kembal kani tinti ni kana tiko le bola da baba city. Baka takila. Pero sa boleh bagtagla. Betul ida. Kan sama na prophetic gospel ko tiko le bola ni la. Takila. During wasya menulak kasama. Waktu kalian kena wasi bidu tulak tu. Waktu kalian kena wasi tinka. Waktu kalian kena wasi tinka. Yang kasaja nasi suruh. Yang balik Kongo yang reba. Because God declares the end from the beginning. Okay. Waktu kalian kena wasi bidu. Tinka ba yang tikinai? Tikinai ono. Betul apa nonga ya mensen tekina Kospeli. Willi kemana mana tekina ono. Kaya apa kabiti. Ia taware dan dia tali na angilos isabu ka ena maliwa kilo malang ke burubura. Asa toran itu binaka usenga liwa tirawa. Me buna utaka be ira resati ko burubura. Be ira kede talngana be matan itu. Kena be matangali, kena dui bosa-bosa. Kira na kamata. And I saw another angel flying in the lava. Wings of heaven having the lava. Everlasting Having the everlasting gospel to lava. We preach unto That dwell on the earth and to every nation and tongue. Jambale na itukutuku mo na everlasting gospel. Ako ay bangoling nga binalutong kabitu. Senga. Yung may bangoli be, may buno tiki be. Buro tu loko. Lako may kinano ni tukutuku na matay ni Angilosi. Wala na karon Angilosi. Buno tiki be. Buro tau. Wala na katolu. Buro tu loko. Jambale na itukutuku ni ka. Tukutuku ni Angilosi tolu the three angels messages. And that was Worldwide. It is the lava. Everlasting. It is the everlasting gospel. Kami na buno tigi be. Buro tu. Inor tukutuku na English na tolu. É prophetic? Hã? Doon duwat yun?
Iya. Mal lubio na respon. Iya. Abi lubio mo chimbang dulu. Dondo batiki o nitu tukne English le tolo kwa professai. Yes. Iya. Naka ko speli. Iya. Naka. Chiamo bale. Naka lo sabate class atong mo bikin to. Ni navatau chusi mo na ko speli ya na ko. Ana prophetic gospel. Chiamo bale. Tutu watangana kena dawa. Kena iteki. Tutu watangana kena. Iya ni kuah, nata mata, bakati kuah sabi tak macam Separate. Sasang ni ngoni provisa ingo. Ni kuah sabi nga, ni kuah sabi cuma. Iya cisu yang bicu mo kabi kontona dawa. Dona itu tuwa, oi komana dawa. Oi komana muri. Amen. Yang nata mata ni kuah sabi masalah cuma itu. Eu babili benda ka, mambo nito babili benda ka. Nito rin understand ta. Mata tasaratu nga gina ba. Kaya ba kain ndo mata nga no the methodology of study o kenda kede, do nga na method no study kenda na na. Kento na understand ta. Kaya ka tuturo mo tuwa kede nga na vilawa ni kena buli na lawa. Bos ni kalo korto wanta na Miller rights, na 14 rules of William Miller. Careful reading to kina, declaring the end from the lava, beginning, but nising dola kabo uno rukun matin singa. Amen. Kaya we'll all come to one conclusion, and ang dua batangan na nang tawanan na, kaya dua batangan na method of study. Okay. Awalnya study binan roin itu roin terus kira mata ini kuah. Sampo kalango. Lombol tambu. Lombol tambu. Isi kele kena wasi tul somu kabitu. Terus saya antara ruang timbul tambu tulis sama matani kuat terus ada teman-teman isi kele kena wasi bina. Terus somu kabitu. Waktu tol sarah isi kele tul somu kabitu. Kalau ni dapat cuma isi kele tul somu kabitu. Sui mamada. Naka. Isikeli to sono kabitu. Kau talangan na elo isikeli si bibi. Na baka nga ada ka bibi tu are titu. Chun. Ada ka bichon. Isikeli talangan kau talangan na ya. Ya. Ibi na kono tumiki no isikeli. Turo chuna background ni tango membala isikeli na wase ndu. Ibi na kono tumiki no isikeli. Papiloni, bina valebu. Kau yang kau ibi kau. Kau ichirisa? Kau kau ichirisa. Okay. Bina konteks cuma bina tolong kabitu. Kau ya. Bina dola apa? Dola apa? Ini dua. Rua, yang mabici, rua tolu. Nanti ko baya umilingi chobo. Ayo. Pen. Ya chobo. Kudia. Wame mdono mbuda. Sini tume Na vano ngo sama imbiu kino dei. Ke iskel sama imbiu to ke iskel. Iskel sama imbiu. Winam bulan go. Na dapat satu kina. Satu kina na sui mama. Sonan ring alai sonan bita to. Satu kina go na sui mama. Okay. Na sui mama van go e bata kar tiki dei. Kenda lotin kabitu. Tiki na bida. Kina Jangan. Tiki na tingkan dua. Kaya mo doon wili ko man tiki na tingkan dua. Dan mamalangi rua tolu. And he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, Our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off from our hearts. Okay. Our hope is lost. Our bones are Dry. dry, and we are we are cut off. Kento to sarang dapat cuma mata ini kuah.
ni veli e vata karkatra song-songolotu odi. Ito siya. Na wale tu sana macam mata ni ko ni na veli vata karkatra song-songolotu. Leti siya. Ato sana tsiko naman tu uli mata ni. Kembali leti siya sa tu. Samate. Kento tu vata tsiko bi bolni aisi ana kana wasiru sum kawalu. Ni sa tu ira. Mateni. Sambil tu menang nak kendri. Ndo sa tu. Sa mateni to. Kembali. Na mateni. Na sui mama da. Esa macam apa? Tu batang. Kembali ndo ngana ka robar ta chura umbula se mati. Robar ta ro chura rau. Dia. Yana bonongo sa ko kino di. Bonongo sa ko kino ski. Nilai? Nilai dah. Okey. Dua bisa dalam maksam. Dua bisa dalam maksam. Okey. Tahu mana nak chop ni? Chop ni kena wasi rosnya bulu begini kita tu. Tahu mana hati ni kontam. Tu reza, ni sui. Ela vai bater karka. Chop ni rosnya bulu kita tu. Kena baka biti, kalau rai chop ni rosnya bulu kita dua. Rua tolu. Asui na sasi na itu na nona iwala-wala gani sa gugu. Kena koto sombu kaya kena kudu soso. Na valeu. Na suina essa sina itu kina nada ba? Wala sa. Bala. Sina. Ena kena itini ngako ena koto Sombo. sombu ena daba. Ena kuni soso. Poi bata karkar na? Bata karkar na. Okay. Tolande ena tikina tolu kena tikina va. Lande ena tikina vida? Tolu kena tikina va ena vola ni isikeli. Tolu son ko bitu. Bita tundro mu maka ni isikeli to son ko bitu. Metto na rifo tikina vali. Tikina tolu kena tikina va. Esa lore ni kena baka peltania. Tikina tolu kena tikina va. Kere mondono willi kamay wando mo Rua tolu. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Again he said unto me, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Endo volta para balang itu willi. Endo ngai willi. Kere endo willi bola tambo pati kene mai. To willi kita levando la tikine va. Volta para balang iskeli to son to bitu va. Rua tolu. Again he said unto me, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Lava satu kini ke visi ke lima dakam. Prophesy. Prophesy unto this lava. Prophesy unto these bones. Kento tu sabu wala o chike bisa na ka tu sabu wala rabin papalo o sambu ko datay. Wala nang. Kembali na lava ko sabu ta ka ko sike. Ko sabu prophesy. Na lava sabu prophesy ta ko sike. O taro ina bukini rin tu sambu ko dochi. Na lava sabu prophesy ta ko sike. Gospel. Ina valim na kosi gospel. Kembali iskele sabu presentando iskele da prophetic lava. Da prophetic gospel. Na lava kembali iskele sa chungolinga na ndona lava. Ndona tool. Ndona tool mesana pakaya ngata ko ko ya. Meroni lava lava ka ko ya. Me koto mo kana lava pinasi mama. Me koto me no. Kento tu sarnika na tulungo na lava. Steri. Ni bisa. Jina, kuspeli dapat tu sabi talo talo semua kuspeli na lava. Prophecy, don mo yo. Mata tigmay na prophetic gospel lava. The angel's message. 3 angels. Message. Ando na
Tondo batina. Kimalo iskeli. Sana baru kazi baka kwa na tukutuku nyangi lo silewe. Bile. Si mamala. Bile tisia. Come na kuchir to tani mai vino non to dava. Condition. State. Ordo tu. Saka chumingo na kalubwa, iskeli dava. Prophesy. Timbal na prophecy dava ngo kachumingo na kalu. Itu saya kelas the prophetic gospel, which is the Three angels. three angels. Okay. Pikina sembra ni tutos. Kembali. Soal mo ko naman ako. Tu sana baru siapa kok sana kakin tu bulu kacau minum matanya. Tu sana include tartalan kina sana kato sebenarnya. Okay. Dan ako na nireta cuma minggu ada nunggu taruh harus ini. Wal baru cuma sebentar. Do baru kit cuma sebentar. Kembali sana generate cuma main nonton model tu sana baru bitik main taruh aja. Kembali kim tu sana baru rentang main nonton model, bikin tu kian, Oke. Do sana itu ala satu deh. Taruh. Oh taruh. Nggak apa saat ini kacukian nak kalau mereka apa? Ambulikian dah. Restoration. Ini nak lagi ni. Kembali kalau sahabat tak kapal cunggo ko na restoration. Me resto kita latang matai pisai. Meba ba? Meba ka ngambuli mai kina enang ngono tahu. Manda. Meda ba brother mano? Meu Dui ko ya, kala ba? Atau. Bada ba anak-anak kamu kuspil? Iya. Kaya mo kain dua siya nga chunita kabi ko na kuspil ya. Kembali do na kuspil na. Kuspil na. Bata na kaya da ka na kuspil. Meron ni value si tal kinatamata, may uzi ko na kaluka. Kato. Yang na usutu ni wala tamu tudo. Te bunga mai na bakati bu mer bakati kila. Me balu singa na kapta mata meta. Uzi ko na kaluka to. Mani te bunga sambali kina tamata. Tulis tali bina boleh bakati kila kana wasi rusu ko ruo mambu seru ko dua. Tingin tingka ruo mes tingka ba. Keren dua ngere da. Tu ko salore tali ndoni kum tomat sanduri tol tu na materi. Ena matei cha. Beni. Yang balik na ibola tamu tuh ako. Ende cina may bigla talongko na luto. Kena boleh bakti kala non salah. Sandur tali tu matei cha. Beni. Yang balik may balu si kede. Ya na tu dada na tuk nya ngilo sila. Tolu ko na prophetic gospel. Ko mena da. Ko na tul ko vanta ko isikeli. Tu sare cuma talong isikeli. Merani vanduri atal mekina ko erna sui mama da mera. Mera. Okay. Restoration. Bakal isuita la tamata. Okay. Dapat balilay. Nyo na tibulok tingin mo tam. Tingin mo tanyala. Kaya nawasi awalu. Tanyala kaya nawasi bila. Tanyala kaya nawasi awalu. Kaya tikin na tingin ka to. Tingin mo tam kililib. Mo. Bita chingano mo makabi na skill to sum kabi. Nalistal mekin. Tanyala kaya nawasi bila. Walu ena tikin na tingin ka to. Au kaya na wili ki manda may na kaya nabaka. Kaya nabaka balay. Au kaya na wili ki manda may na kaya nabaka pirtanya. Then I heard one saint speaking,
And another saying said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Hey, não valeu. Robi tal não tinha with the saints. Ruah, those. Oh, dolu. one saint, one. What? Rana sing. Okay, rua. Two. And another saint. Okay, brother Mas. Robi tal não tinha rua nada. Rua tamatay alando. Rua tamatay alando. Rua na saint. E na focus é vangolei to a certain saint. Eh? Kate, willi ka man naman yun, di bira upang olibi ko na focus. O kwa tarong, siya kwa taro. Tarun. Kwa tarong? Kaya bala ko sumot ko na dawa? Ko sumot ko na taro. Okay. Kaya bala ko sumot ko na taro, o kwa ngay tulong mo kwa ndona dawa, ndona? Ndona na suli taro. How? Ngori na dawa ngori? Ngori na suli taro sa taro? Na taro. Eh? Kaya bala suli taro tingin na bida? Unto 2,300 Kaya tingin ka days. ba? Ngay sumama ko na certain saint. Ano mo tingo? Lama ngay sumama ko ya? Rua tol. Said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Ngay sumama ko ya? O che rumon do luto na laba. Nambongi. Sana ngay pakasama-sama kina? Balitam. Kembali. Ako sa reveal kami ngo ko ndona ka. Ndona ka sa tingu me bata kila mi ngo ko ya. Na laba sa bata kila mo ko ya. Judgment. 2,300 Dua na prophecy. namba, dua na prophecy. Nadhani prophecy ngo na laba. 2,300. Akila itu mana prophecy ngo? Iyo. Akila itu mai? Akila itu mai? Siyang. Iyo, milare. Porto lim. Asang ni kila itu mai. Sanggai mai bata kila ngo ko na ngilo singo ko na certain saint. Ko tuin singo. Ko so much na laba. Ko so much na ta. Eh? Okay. We don't know the reference. Kim do na kila, o di na venya ngilo singo. Ano yung bola baka hipuri, o di na venya ngilo singo. Palmo nai. Palmo Nai. Palmo nai. Oh. Na venya ngilo singo. Palmo nai. Eh? Nambale-mbale niya ko na palmo nai. Ano nung reference? Ada ba tung chicken? Wonderful number. Kate, wonderful number. Wonderful number. Wonderful number. Say Secret. number of six. Secrets. Eh, benar kah? Number of lava. Secrets. Kene maling balik, ungo oso na namba ida betul. Bunyi. So na namba bunyi. Oko na English ngo na dano pelmo nai. Oko sati bu mega bako ya. Bakata. Sati bu ko me reveal ta ko ya so na namba ida betul. So na namba bunyi tu. Terus ana baru pakai dorong pakai ngat namba lagi. So na namba bunyi tu. Esa reveal ta cumingo ko na wonderful number asio pelmo nai. Tu banta ko nga pala libi na sa sangwa ni simberin tulis tali bi. Simberin tulis tali ko. Okay. Mbalat ni to vital no chuno ulutang sa barta ka mayan ni nada ba. Restoration. Ko ya usa ko chicken to kiniki. Pinabakasa mo. Mbalata nada na isikeli ko sa lisibi ko na kalo sa sangi sibi ko na kalo me nakaba. O ko metara na tulungo. Na veni tulungo na tugtugno ni sile tolu. Mesa na dava kabartu. O kinto sare na prophetic na. Okay, choko é na prophetic. Não vou lá tocar. Prophetic gospel. Quem vai lá ko é o quem na sanga ni daba.
Separate. Wasea, berarti ni prophetic, gospel. Beba kali besar kami sini kuah. Sasa ngani ngani prophesy, sangon ngani di. Sangon gospel ngan, osau cisunga. Berarti ni ngani understand takkan nala. A method ni study, a methodology ni study to understand that you can know that God declares the end from the lava. Because na Genesis 3:15, na gospel. Genesis 3:15, na prophesy. Dia ka kospeli prophesy may nabakti bu kospeli prophesy tanga ena kini bakatao chi bakatao chi itu samuda chumia auto karu ta talwando ya yo male ni to sabe ngo no tu tu na inglo sile tolu o ko ena ko to mena lava resto ti kitale na tamata me uli ko na kalu kala ba to ba ti ko to salan de manda bali levi na resto okay naka mo voltamos. So sana ba kaya nga tatangan nakasaribil ta bikin to the wonderful number. Adi, palmo na. Nung voltambu. Bakit ibu? Ini kasi namin nunggu muna. Bakit ibu? Ada kena wasi tul sa buka ruwa. Tul sa buka ruwa ada tiki na gina tinto ba. Bakit ibu na kena wasi tul sa buka ruwa na tiki na tinto ba. Kaya meno wilig man kena bakabiti. Wilig man kena bakabiti. Kena bakabiti. Bakit ibu tul sa buka ruwa tinto ba. Kaya lorai mando mo lebu ruwa tul. Ibu nandraw na melewa, terus ngabul na metangan. Ibu nandraw na sikilyaw, terus ngabul na sikitangan. Na lebu. Sangan ni mal tubikin ton tingol tamu. Au tal taman tapalila ina kama bulit ton tingol tamu. Gori sa lesu chu mo che tope. Rosana varo mai sota kidi. Iso ana tuaka. Dalam bium mo che ko pe sara rewo chimba ka tinka bana amba ki ke ka undonu. Ena nona boli takao na tuaka na bwana dona daba. Nona nai birthright windona kuro. Dona kuro. Sama itura sama tura kinal ceko pe na birthright ni dei ni soa to kilau tintu na sa baila kabat kina birthright dona ia ule mundu baru tak na daba na tamaningon e mena bunongo mendo sulia vi ko non na birthright ko kino ko sabai boto kina ceko dona kan kata ni soa wangari ceko pino kata ko bela me blama ti ceko nroyo ceko pe cinka ma mai na baki rota mai Rono tina lihat kiri celi, gua salah ke cumingo. Sakila cu kau nyurusan nama iso tunggu kiri. Iso. Gua aku tu cumingo kau anak nonai. Nonai iso. Nonai isoro, vida bando na wili ni man. Ronan raw rosa ngabul. Ronan raw apa? Melewa. Ronan raw rosa ngabul. Ronan raw rosa ngabul. Wala ba? Taro bigim do. Alingo mo iso ana nona isoro? Iyo. Kembali. Na isorongo ko sa lingo mi, eba sa ko to mi biraw. Vei bina. Pinakat. Sa ko tal mi biraw na Ration. restoration sa. Resto ti kita na namro na ba? Relationship. Okay. Kento na higati kina. Ni nambongo. Ronan raw rosa ngabulu. Oko ya. Nakini mbali ko ya ba? Restores. Okay, nakini mbali na namba ya? Restoration. Okay. Dua tal na ba? Dua tal na banjin nila. Dalam sarong iling. Ito tal banjin din. Karon banjin din sa lakot kinto madami nung tutsak niya. Nung tutsak mo. Tiga buti juga na tiga lang. Batang ko na nakakakakita yung palmo na yun. Kung na wonderful number. Ako ay bitikil to pa na lang. Bitikil to pa na figures niya. Tiga buti na tsak mo na number ba?
677. Okay, ito kami rin ngona, number 6, 677. Taro. Dava yado na 677. Okay? Okay, 677 na. Kau bambong bula kina di? Kau bambong bula kina. Oh, manas. 677 ako bambong bula kina. Oh, manas. Ela matin tu di? Matin tu. Itu sarang juga ni uci sarang ngayon doon na apa? Doon lang. Time. 25? 25. Uci bina sarang ngayon doon na 25-20. Iya lo ko bina ba sila? 1844. 1844. Ya lo na 1844. Okay. Kembali yang ko. Yan doon na lang. 25, 20. Taro! Rabayado na tingkaw ulit basang ka ba? Tingin mo ginala ba? Tingin mo ginabiliway, investigative judgment. Great disappointment. Great disappointment. Okay, vida na ka, shutdown. Vida na ka, yan na 1844. Mbo benda tamai. Sati ko mebasa sa batay kina da. Sati ko mebasa sa batay kina vale. Bata. Kwa ko bin katamu focus ko. Mbola te kwa ko tamai na restoration. Kaya ka tu sabi su taka. Me sa vale tamu. Ko tu mi tu biri di tango. Ke sa vale tamu ko tu biri di tango. Kaya mali na ya fundo na muna. Yan ang tundun mo na lapa. Vaka. Ano vaka sa sabatay. Si Bibi. Ano say? Tundun mo na vaka sa sabatay. Okay. Karon ni Profsay. Profsay ni labang na 457. Going forth of decree to restore and build Jerusalem. Naitik-itik mo niyo labang. 2003. Rundong lang. Rundong tuloy. Cakes. Ang bitike. 4, 5, 7. Taro. Ya do binamba kita ba kwa? 1844. Tin kawalu laba? Wasang Tini kawalu wasang abun kaba. Kembali, orang na provinsi ruruango. Royal rurua ya tin kawalu laba. Wasang abun kaba. Koya laba la kakina. Temple cleansing. Wasang sabata girurua kina na. Welcome. Ndo sama murid cimia. Okay. Taro. Tingin ko lang kamu ba? Ako ito binchiki na. Naitigi-tigi bubu. Nirunong dulutulan na. Daniel 8:17. Ha? Daniel ba? 8:17. Ngori kunci ko naitigi-tigi bubu nirunong dulutulan na. Can continue. Kaya naitigi-tigi bubu. Naitigi-tigi bubu nirunong dulutulan na. Ha? Daniel 14. Saya nga. 14. Jadi kamba-kamba ya, itu sawah cuma ya berapa? Itu nanti mau tahu. Daniel 8 9, 8 and 9. Daniel 9 berapa? 25. Kira mau beli kemana? Okay, bili ko man tamay nakyan na baka biti. Namatay nga nila ini, o nga bili ko nakyan na babalay, namatay nga nila. Baka biti. Yung magkikila. Daniel 9, 25. Satu punya ini kina.
Me bago hui ka tartare ko Jerusalem. Kazo wana Mesaya maturanga. Ano mga ja? Kira mo tuti utala kina mabiti. Rua tol. Iya Iya mo manitla kasama. may nangaw na sa tugunya kina. Me bago hui ka tartare ko Jerusalem. Kazo wana Mesaya maturanga. Na bitu na wiki. Ano mga ja? Kina babalani. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and build Ano Jerusalem, mga ja? Kembali. The going forth of the apa? Commandment to the apa? Restore. Okay, manta kina bosun ko na restore gay. Restore Jerusalem. Yang bagi kita apa ko sa tig restore tital kina Jerusalem? Ang bagi kita apa? Yang bagi kita ko sa tig restore tital kina Jerusalem? 4, 5, 7. Kembali na 4, 5, 7 sa tig butali kina dona apa? Dona restoration. Okay, wala automatic 4, 5, 7 sa tig buki nandona restoration. Okay. Nisimbera na 457 Di ko na wili ka na wali ni Esera na kinawasi en 2 makataton mo ka. Esera na kinawasi bila? 2. Esera na kinawasi en 2. Yana tikina en 2. Merwa na tikina va. Wala kina first decree. Ko esulio de. Esulio Cyrus. Wala kina first decree. Ezra chapter apa? 1 verses 1 to 4. Wala kina first decree. Wala tayo makin ng volta. First decree. Ngor na decree esulio de. Cyrus na tui. Okay. Esera chunga ngori, ena kena wase ono, ena tikina tinkava, kena tikina tinkalima. Tinkatolu kena tikina tinkalima. Wala na second degree. Padi sulea. Tarai. Tariasi. Yung kan dua merah cukup tu kalau mai mitula awat. Na karua Mai. Esera Ono tinkatolu kena tikina tinkalima. Wala na second degree. Ya sulio de. Sulio tariasi. Okay. Esera na kena wase bitu. Kena tikina tinkan 2. Lako sombu wili kena tikina tinkan 2 ya. Lako sombu mena na tikina bila. Rosom ka tolu, rosom ka vaken ya. Na third degree. Itu tu roh. Karotan ni decree. Kena roh. Sera ono Kena tikini voltam. Esera ono tingka tulu tingka. Sera ono tingka tolu kena tikini tingkali. Bola to makata to voltam. Bentar indra robi ko mokila. Nangono soli kina mate degree ko sulia na tuyo de. Sai rusi karon degree de sulia. Tariasi katol ni degree de sulia. Ata kisi. Ata kisi. Kemal duren go. Dorong tata cuma mundur mulai. Mata yang degree soli ke. Tunggu satu mata ini laka cuma nanong tu wala. Via waktu tu, mata yang degree soli ke. Silo sai rusi. Karun degree soli ke. Kemal go first degree, second degree de sulia. Tariasi di kem kabe kela nayada. Ikwe bola sana nayada tu rumah ini betul soli nayada. Katol ni degree de sulia. Ata seki, ata sexes. Teki buna daba. Teki buna restoration. Terus tu rawa, Dua sangat itu rawa. Nak kata mau tukar utak tele. Bangal po. Mai. Na first degree na mati number ko sul kina na 536. Okay, 536. Dua bola sultan yang baki. Iya. Kenapa nak kami tu?
536 519. BC 519 BC. BC 457 BC 536 kembali ko rin wala ito nga pinamatay ni Dikri. Ezra chapter 1 verses 1 to 4 namatay ni Dikri. Sa wala chika, wala esa na nanyambagi ko. 536 BC. Second decree. 519. 536 BC. Pero lao. Katolik degree sila wati kisi-kisi. Sudah ada kisi-kisi. Yang nambah kita apa? 457. 457. Kerua sudah ada. Karyasi. Yang nambah kita apa? 519. 519. Saya rusi namatay. Yang nambah kita apa? 537. Apa tahu? Baru mana yang lucu cikin apa? Okey. Okey. Orang tu nak tolong mo, dua tol na tigris mo, nakabar tu bata karkarta. Stranger's message. Nakalewu. Orang tu bata karkarta na tukutuk niyang English lewe, tolu. Kembali tu sarang siyama, nyor tu tukutuk niyang English lewe, tolu na prophetic gospel. Orang tu takam na restoration. Tu sarang ni biyo kain takaya? Okay, nakalewu. Taro. Nakataka mandaki na mo na sulia palmonai weekend tu na karupa. May na 677 na. May ado na 457 na. E vida na yambakia. 677 na. May ado na 457 na. E vida na yambakia. 220. Okay. Ike. May ado ike. E tu 20. Kembali. Era bakar cukup ya. May na 677 na nakaubakan bombulo din. Manasa, ngosa dapat tayo talang ko. Ati ko talaga na restoration. Ito sa pamuri ya. Dua sa inyo pamuri rin ito karota tayo. Kembali ito sa ruang na banjinan siya na matubandi ta kanina nampang ko na 220 is equals to apa? Restoration. Is equals to restoration. Total. Masulit itu menengah. Macam tu. Na King James Bible, boleh yang nampak kita apa? 16, 11. Macam mana yang kita minta pada kata juga? Kau boleh itu yang nanti ini guna itu. Karena karai kina kau bola meraba ma, mati. Ngayon muna tayo, ngayon restotik na King James Bible. 1831. What is sarang ibig na ba? 220 years. Restotik talaga ba? King James. Yang balik, tiap ka 18 bisa kamu berapa tatasuk ni? 31. 1831. Laba ya kalau 1831. Mila present, public presentation. Okay, namatay ni na presentation ng William Miller in a Boston church. Na Tinkawalu daw ba? Tinkawalu tulo sa bukan to. Ruang anak kaya pamtaka. King James, kina daw. Okay. So to hele tsungo, ni na number 220, ako ya bata kakata ko na restoration. Okay. Tulis tayo na Genesis 32:14. Genesis daw? 32. Okay, tuwili ka nga may namatay ni? Tuwili ka may namatay ni mo. Vida na manumano ko to mo check up may sorkin bito ka na? 220. Okay. Plasta ka manda. Plasta ka manda na chapter pati kina verse kinto wili ka. Plastic rupa. 46. Mata ko na nakapalmo na. 46. 40. 32 plus ba?
32 plus 14. Chapter 32 plus verse 14. Comes to the number apa? 46. Comes to the number 46. Nore the number 46. Laban dona kay ko tumay biko. Tumay pisay? Unawi, unawi tini. Na walebu, kembalo sandang takya dolo unawi. Tini. Unawi tini. 46. Dua, 6. dua. Anak kamera aja nanti. 46. Na unawi tini. Sistem meroni, na nona dapa na kaluya. Na nona I, Tobo. tobo. Kung ano na ito mo, nandun doon may narapat kita libi ko ba't kiyo, pisay? May resto kita. Ay, alim na pisay. Turi na chikinong ko, na kaya na ila ba? Kaya na isema, 220, kaya na tingin ni Bola Tambu, rin ito ba kabaya? Kaya na tingin ni Bola Tambu, comes to number 46, nandun na hunaw na kalo, kung ano na ito na kalo, nandun doon may naresto kita libi. Okay. Untuk tal tinggal dam. Tolong mana na John 2:20. John chapter 2 verse apa? 20. Verse 20. John 2:20. John 2:20. Kaya sa lore ni kena bakabiti. Kaya mena wili kimai. Rua tolu. Sanggai kaya kay Chukia. Awal ni Sorongo sa wasanabu kamalyon na yabaki ni sa Tartiko. Ya ko natarawa ka utiliya ng bongya tolu. Okay. Karena kena babalangi. Rua tolu. Then said the Jews, 40 and 6 years was this temple in buildings, and wilt thou rear it up in pieces? Okay. Then ito sa sema ba ito? 46. Pati kina ba? 3. Sige daw. Ito, 3 angels na ba? Message. Kids, may natini kavitu. Matanyang lo silang may nambag na ba? 79. Tini kavitu, dia sama bulka. Wow. Dia sama bulka walu. Matanyang lo si. First AM. Karua lang may naman na ba? April 19. April 1918 na ba? 44. 1840. 4. 1844. Tama? 19. 19. Karuan niya ni second angel's message. Katulungan na ba? Okay, October na ba? October 22. Kabila yung losi? Katul niya ni? Katul niya yung losi. Yang may nambaki tim kabitu dia sa kawalu, kinambaki tim kawalu basa buka sabi to nambak ya. 46. Basa buka. Kaono. Basa buka ono. Kim nini kaya? Oki mamingo. Turi ki mami tu may basa buka ono na yambaki mami tarana daba. Nabar tambu onge ni kaya ngaki muni muni ni taranga en tolu na. Enam bongi tolu, dua rua tolu. Kembali, baka biwe kani tigi-tigi na tuk-tuk yang English le tolu. Namba basang buka wano na nono ibu nau meran sa resto ate kita lena dapa. Mesa resto ate kita lena nono isok songolo tunaka. Songolo. Mo bisa tuturra ya. Tek wuchu mena tinka bitu dia sang buka wa. Obian bital bikin tonton lagi nucu. Sembar nito na lang ditalanja. Sembar nito tubrik nilai. Tolong ilan talent lagi soal isulci na cinta muna kurang sabar. May na tinka bitu. Dios ang bulkawalu 1798. Koi tiga bukin na ba? 46 sana tuk ni mata ning losi mesati urus totekin na SDA selo tinka bitu le suba Romai. May na 1798 ni oti ruonan raw rosanga bulu na ba? Yambaki Yava may binamba kita pa. 1798 plus 12. 1844. 46 ya, tu sabi talo terus.
2018. Bunong dong kami ba? 1. Chinkaon. Okay, kaya ka to sambi tiki. 17 da ba? 98. 98. Melo ba? Na 2000 da ba? 18. 18 Vila sartungan na mbak ya? Nonon raw. 200 da ba? 200. Okay. Kembali ndona kaya ba buli lebih ko batiki yaw. Vamos andando do melo rito na mbagingo. Resto. Om bisikin tu tong matik ya. Tomang tu beli lai. Dong tu masuk. Tong gamit tomang tali. Tomang gitu tomang tali. Meto nang gaireza. Nan bimbiningo na kinto sana. Doon.